Okay, ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu ahangaha kuri Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero reka nsuhuze mwebwe mwese mutwumva muherereye mu Rwanda, abari muri Congo, abari mu Burundi, abari Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afurika. Mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Muri aka kanya rero reka mbabwire ko mbazaniye amakuru akomeye cyane, ariko reka mbere yuko n'ubundi tuyinjiramo nkomeze nsuhuze mwebwe mwese mutwumva muherereye ku mugabane wa Amerika, bari mu Burayi, abari muri Aziya, mwese mbifurije ishya n'ihirwe. Ari nako kandi mbibutsa ko mushobora kujya munsi y'iyi video maze mukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner, ubundi mukarikandaho. Nimwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose tubagezaho umunsi ku wundi bijye bibageraho kandi mu ba mbere. Ni amakuru rero atuzanye muri aka kanya, aho tugiye kurebera hamwe buryo ki ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zikomeje gutanga imfashanyo ikomeye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe rero iki gihugu gikomeje gukora intambara n'abaturage bacyo, aho kirimo cyica abaturage bacyo, ni ukuvuga umutwe wa M23. Rero umuryango w'abibumbye binyuze muri MONUSCO kandi nka rumwe mu rwego rukomeje kuvuga ko ruharanira uburenganzira ndetse no kurinda ubusugire bw'abantu ndetse n'uburenganzira bwa muntu, bakomeje rero noneho gutanga inkunga n'imfashanyo byo kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeze kwica abaturage bayo, kimwe mu bintu bitavugwaho rumwe n'abahanga nk'uko dukomeza kugenda tubibona muri aya makuru yacu y'aka kanya. Uretse ibyo kandi noneho umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Christian Chiwewe Songesa yageze mu mujyi wa Goma kugira ngo haganirwe ku gishobora gukoreshwa kugira ngo batsinsure umutwe wa M23 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'iminsi mike rero uwitwa minisitiri w'intebe washyizweho, umudamu bita Judith, aherutse kuvuga ko ku ngoma ye ariho bagiye kubona intsinzi ikomeye batigeze babona ku banzi b'igihugu. Ni ibintu rero tugiye kuza tugarukaho, cyangwa se ni amakuru turi buze kugarukaho muri aya makuru yacu y'aka kanya, ariko nkwibutsa kujya munsi y'iyi video maze ugakanda kuri subscribe, kanda kuri share, ukande kuri like, wibuke kandi no kwandika muri commentaire utubwira amakuru wifuza ko twagukusanyiriza, uduhe igitekerezo cyangwa inyunganizi, ubundi dukomeze kubana gatanu kuri gatanu. Duhere rero kuri iyi nkuru ivuga ko umugaba mukuru Christian Chiwewe Songesa yageze mu mujyi wa Goma, akaba rero yaritabiriye inama ihuriweho, akaba ari inama rero yahuje abandi bafatanyabikorwa barimo ingabo z'umuryango wa SADC, hakabamo kandi ingabo z'u Burundi ndetse n'umutwe wa FDLR n'abacanshuro, mu rwego rwo kugira ngo bajye inama y'ukuntu ngo bashobora gutsinsura umutwe wa M23 mu birindiro wigaruriye ndetse banawukumire, kubera ko n'ubundi ngo bigaragara ko ukomeje kugenda ushaka gufata ibindi bice bitari bikeya, harimo ndetse n'agace ka Kanyabayonga hashize iminsi itari mike havugwa ko hashobora gufatwa isaha ku isaha. Ni umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wagiriye uruzinduko rudasanzwe i Goma, maze akaba yaragize byinshi agarukaho ndetse ari kumwe n'abafatanyabikorwa nakubwiye. Rero reka turebe iby'urwo ruzinduko. Ni uruzinduko yakoze kuwa gatatu tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, nibwo rero uyu muyobozi mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Christian Chiwewe Songesa yageze mu mujyi wa Goma ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ari uruzinduko rero rwari rugamije gushyigikira ndetse no gushyira hamwe ngo barebe icyakorwa kugira ngo batsinde umutwe wa M23. Nk'uko rero byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo zihuriweho za FARDC SAMIDRC, ni ukuvuga za ngabo zihuriweho, ni ukuvuga ingabo zivanze zirimo iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, bwana Lieutenant Mbuyi Kalonji Rigani
akaba yaravuze ko Christian Chiwewe Songesa uruzinduko rwe yagiriye mu mujyi wa Goma rwari rugamije gusura ibikorwa by'ingabo za SADC ndetse no kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyire hamwe na FDLR ndetse n'indi mitwe nka Wazalendo maze bakomeze guhashya ibitero bagabwaho n'umutwe wa M23. Uyu munyamakuru cyangwa se nyine uyu muvugizi yanavuze ko umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakiriwe i Goma n'umusirikare uyoboye ingabo za SADC, uwo rero akaba ari umunyafurika y'Epfo Majoro Generali Monwa Bisi Jacob, akaba rero kuva izi ngabo zagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari we waziyoboye kugeza na n'uyu munsi wa none. Ahangaha rero iyo mpageze nibuka ubutumwa bwa Cyril Ramaphosa ubwo aheruka mu Rwanda ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2024, yavuze yuko bagiye gukora uko bashoboye kose kugira ngo bahagarike intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse banakemura ikibazo binyuze mu nzira y'amahoro. Ibi ngibi rero nk'uko bikomeza no kugenda bigarukaho n'abasesenguzi batandukanye, bivugwa ko umutwe wa SADC wagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakoreshejwe amategeko agenga uyu muryango wa SADC, bityo rero ngo kuba Afurika y'Epfo itari yava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngibi bikora mu rwego rwo kubahiriza amategeko n'amabwiriza y'uyu muryango, ariko akaba idashobora nyine gushyiramo imbaraga ndetse n'ubushake bushoboka kugira ngo bakomeze gusunika umutwe wa M23, na cyane ko mu gihe uyu muryango wa SADC kuva uhageze umutwe wa M23 n'ubundi wakomeje kugenda wavansa ukubita inshuro ndetse umwanzi unigarurira ibice bitandukanye harimo ndetse n'uduce turi strategique nk'agace ka Rubaya karimo amabuye y'agaciro, kubera ko mu mabuye y'agaciro abarirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iki cyanya cya Rubaya ni icyanya kiri ku mwanya wa kabiri mu hashobora kuba hatunganyirizwa cyangwa se hacukurwa amabuye menshi y'agaciro. Aya makuru rero anakomeza avuga ko muri uru rugendo rwakozwemo ibiganiro bihuza imitwe y'inyeshyamba ifasha iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba bahanganyemo na M23. Uru rugendo rero rwakozwe mu gihe ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, abacanshuro na SADC baheruka nabo gukubitwa inshuro bakubiswe n'ingabo ziyobowe na General Sultan Makenga, no kuvuga ingabo z'umutwe wa M23. Ni mu mirwano rero iheruka kubera mu nkengero za santere ya Kanyabayonga mu bice byunamiye umujyi wa Sake muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu busanzwe ingabo za SADC zaje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushyigikira leta y'iki gihugu guhashya umutwe wa M23, nubwo biruko ariko umutwe wa M23 wakomeje kurushaho kugira imbaraga, aho ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse aho bakomeje no kugenda bakubitwa bagasubizwa inyuma ndetse bakamburwa n'ibice bitandukanye bagiye bamburwa n'uyu mutwe wa M23. Umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC winjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mpamvu nyine nk'uko nabikubwiye zo kurasa uyu mutwe wa M23, gusa nabyo ukaba ubona ko ari ibintu bidakwiriye kubera yuko ubundi igihugu kitari kigombye cyangwa se bidakwiriye ko gifashwa kwica abaturage bacyo mu gihe n'ibyo basaba cyangwa se bavuga ko baharanira uburenganzira bwabo buba burimo buhonyorwa n'igihugu cyabo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yakomeje kwinangira ivuga ko izakomeza kurwana n'umutwe wa M23 ndetse kugeza na n'ubu ngubu ku munsi w'ejo bundi nibwo byavugwaga ko barimo bagura intwaro banatoza ingabo mu rwego rwo kugira ngo bongere bagabe intambara zikomeye ku mutwe wa M23 ngo ndetse niba bishoboka banambuka umupaka bagere mu Rwanda, bakomeje gushinja gutanga ubufasha kuri uyu mutwe wa M23 igihe kirekire cyane.
reka rero nanone turebe iyi nkuru ivuga ko ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zikomeje n'ubundi gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubona imyitozo ihagije ndetse no kubaha ibikoresho bihagije mu rwego rwo kugira ngo bakomeze gukora ubwicanyi ku baturage babo. Ni ibintu rero bikomeye kandi binagarukwaho n'abantu batandukanye babinenga kubera yuko ubundi bidakwiriye ko umuryango w'abibumbye ukomeza gutanga imbaraga n'ubushobozi bigamije kurimbura abanyagihugu kandi bigaragara yuko bafite ubushake bwabo bwo kuganira n'igihugu ndetse no kumvikana nacyo, ahubwo igihugu kikaba aricyo kibananiza ndetse gikomeza kugenda cyamagana abaturage bacyo ndetse kikanagaragaza ubushake bweruye yuko kigamije gucamo ibice abaturage cyangwa se abenegihugu bacyo. Ni ingabo rero za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ubu ngubu zirimo zitozwa uburyo bwo kohereza abasirikari bazo ahantu hagoye kugera. Ni ingabo rero z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ziri gutoza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kohereza ingabo zabo ahantu hagoye kugera nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa MONUSCO mu ntara ya Ituri. MONUSCO rero ivuga ko aya mahugurwa iri kuyaha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kandi ko bayahabwa n'itsinda ry'ingabo za MONUSCO zaturutse muri Guatemala ndetse na Bangladesh, ndetse kandi ko aya mahugurwa yatangiye ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu, ni ukuvuga ejo bundi hashize muri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2024. Nk'uko rero byasobanuwe nuko aya mahugurwa azamara igihe kingana n'iminsi 21. FARDC rero ikaba iri kuyigishwamo tekinike yo kurwana hifashishijwe kajugujugu ndetse kandi igatozwa no kurwanya igahashya imitwe yitwaje imbunda ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya leta ya Kinshasa nacyo ubwacyo cyavuze ko aya mahugurwa ari gukorwa mu rwego rwo kwitegura ibikorwa bya gisirikari bihuriweho bya FARDC MONUSCO bigamije kugarura amahoro arambye muri teritwari ya Ituri ndetse no mu tundi duce dutandukanye haba ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero bavuga ko bamaze igihe kirenga imyaka 20 bari mu ntambara n'imitwe yitwaje intwaro, ariko ngo ubu ngubu bakaba babona ko imbaraga n'ubushobozi ari byo bibuze, bakaba ariyo mpamvu rero ngo barimo bahugurwa n'izi ngabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Icyicaro cya mbere cy'amahugurwa rero kireba abasirikare 100 bahawe rero imyitozo yo koherezwa mu turere tw'imirwano hakoreshejwe kajugujugu basimburana, bakaba rero bahagarara kuri kajugujugu hanyuma bakamanuka ku butaka bafite imbunda mu ntoki bakoresheje imigozi. Iyi myitozo rero ngo izafasha cyane cyane FARDC kohereza ingabo ahantu hari imisozi ndetse n'amashyamba mu rwego rwo kugira ngo babashe guhashya imitwe yitwaje intwaro yihisha mu mashyamba ya Kongo maze ngo ikayogoza umutekano w'iki gihugu. Aya mahugurwa rero nk'uko bivugwa n'ubundi benshi bakomeje kugenda bayakritika bavuga ko leta ya Kongo kimwe mu byo ikeneye atari ugutozwa uko bagomba kuba barwana, ngo cyane ko umutwe ukomeye witwa M23 bagombye kuganira nawo, nyuma yo kuganira nawo ndetse no kumvikana nawo ukaba wabafasha gukomeza igisirikare, cyane ko byagaragaye ko igisirikare cy'uyu mutwe cyo ngo gikomeye, ubundi bakanafatanya nyine kurandura indi mitwe, cyangwa se ngo cyane ko imitwe iboneka muri iki gihugu iterwa n'akaduruvayo ka politike mbi iri muri iki gihugu, ngo cyane ko rero ubwo habonetse umurongo n'igisubizo kivuye muri politike y'igihugu igahinduka igaha uburenganzira abanyagihugu, ngo n'abayirwanya rero baba bakeya. Ni amakuru rero nakugezagaho ahangaha kuri Ihango TV muri aka kanya, ariko nkubwira ko amakuru yacu rero aba ari akagaruka mu kanya rero n'ubundi duhure nkubwira andi makuru abagezweho. Amakuru rero nkugezaho nayo mba ngenda nkusanya nyakuye mu binyamakuru byandika ndetse no hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo tugende dusangira uko hirya no hino ku isi ibiba byifashe. Ndakumenyesha ko rero amakuru yacu tugenda tukurebera amakuru meza cyangwa se y'ingenzi
ushobora kuba wamenya, nkayakugezaho gatanu kuri gatanu. Nkwibutsa ko ushobora kujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse ijambo subscribe, ukoreho ukane no kunzogera kugira ngo igihe cyose nzajya mba nshyizeho amakuru ubashe kubona notification, urebe niba koko wayakunda uyumve, cyangwa se nkugezaho n'ibiganiro bindi uko iminsi izajya iza, niko tuzajya tugenda twongera umubare w'ibiganiro tukugezaho hagendewe ndetse no kugenda tureba ko hari ibiganiro biba bikenewe, cyane cyane twibanda kuri segiteri y'ubukungu, tukibanda kandi kuri segiteri ya politike, kugira ngo tugende turebera hamwe uburyo ki uburambe bw'iterambere abantu tugeraho rishoboka hashingiwe ku makuru abantu tuba dufite, haba ku bukungu, haba ndetse no ku mutekano, ndetse no ku bindi bintu bigiye bitandukanye. Rero ndagusaba ko ushobora kudufasha maze ugasangiza amakuru yacu abandi, ni ukujya munsi ya video ukareba hari share, ugakanda kuri share, wibuke gukanda kuri like, wibuke kandi no kujya muri commentaire zacu kugira ngo utubwire amakuru uba wifuza ko twagukusanyiriza tukayakugezaho gatanu kuri gatanu. Niyo nshingano dufite, turabikora gatanu kuri gatanu. Reka rero nkubwire ngo ciao ciao, dukomeze gukurikira amakuru yacu ahangaha kuri Ihango TV, dusubire mu kanya.